Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Carmi. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Inlunod nak ti inak. Gapu iti saan anasaya at ratok kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Carmi. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan ka di pa yung nagpawit dagiti kakabsat mo nga day di abroad? Saan pa'y nga rod? Urayot mo ti awag da, ngam awan pa'y mo. Napay ngay, itsat mo ida no saan da malagip ti umawag. Sika tinabati dito'y Pilipinas ang mga asikaso iti inayo. Iso arumbay nga agipaw itda iti mausar dito'y. Ibagam, asan ka makatrabaho? Kaputada ni nanang mo nga o awir mo. Wen ka di, ang Muktar Aramido, dinak isuro. Patsyak nga umawag tumo ila ang dagijay. Anusan tabiit nga orayan. Maaburido ang karod no kasto'y ngawang kukwartak. Apay nagtrabaho ka ngamin. Apay pa lang agtrabaho ak. Kat kabalan mo't dagiti kakabsat mo nga ipaiti kasapulan ta. Gaputa si kakit nga raw ti mga aywan iti agkabawen nga inam. Kasanunton ngay numatay ni nanang. Asikaswamot ang amin anasaya at awan pa ano sambat ngamin na mga asikaso kenkwana. Ay, maumumaak nga ruden ang mga asikaso. Nang runa iti panang sukat iti diaper na. Dinak matulungan. Sakla makaanos amang sukat iti diaper na. Sikati rumbang ang mga sikaso, tay inamkat nga rod. Nasaya at mata na uray ko ti awag mo manang Brenda. Oh, apay ka di. Awan nga minon igatang ko iti kasapulan ni nanang. Saan ka di ang nagpawit ni Eddie? Saan pa'y nga road manang? Pasensya ka, no itakla ang nagpawit. Ay, agyaman manang. At damot laangan maigatang ko iti kasapulan ni nanang. Kat, kumusta ang mata ni Nanang? Kasi iti sigod agkabawlat ta. Saan na nga ammo ti ibagbagana? Mabalin ka di ang makita ni Nanang. Mabit lang ang tamapanak iti kwarto na. Oh, aday ta. Nakaturog. Nagkutong mata ni Nanang. Ugali na amanang. Ta saan kat nga rod unay amang mangan. Basit laang matimakmakan na. Ngam napili iti kanin na. Sigalat ang arudan ti makaamo ka ni Nanang. An-ano sa mabambantayan. Awan problema, manang. Maanusak. Basta saan kayo kumamit nga agliway nga agipaw iti kwarta para iti kasapulan na. Wan, ading ko. Again nanos tayo. Malangarudan, manang. Kastapay. Mapan ko irwar ti impaw it mo. Tapno makagatangak iti diaper ni nanang. Nangagkot ti saritaan nyo kinimanang mo ang Brenda. Amo ka nagipawitan iti kwarta. Day talamot ti sipsiputang. Ay katun sumurutakkin ka mapan mangirwar iti kwartaan. Mapantamam mo mga niti paborito ta restaurant. Malangarudan. Mapan ka agsukatan. Panawan ta nga ron ni nanang mo agmay may sa dito'y balay. Katwan kasi iti sigod. Ikandado talaangan ti ruangan. Sano ngay no makariing kat birukin na ta? Idupon talat na amin ng asilaw. Tapno pagarapan na arabiin. Kat nakaturog tan. Palangarot, naglubuatan. Nagimas dagito in-order ta amakan karme. Sigurado ang mabusog tamanain. Kan sigurado asaan ta maibos amin dagito. No adda saan ta ang maibos, i-take out talatan Ay na, imbang kayo kay nga gasawa ka nag-date kayo manan. Si kamot gaya mare. Asino ti kaduham? Ay awan na rod mare, at may saa. Makisango ka nga ruden kada kami. Saan abale? Ado da ito in-order mi. Makipangan kan kada kami. Agpay sumare? Wan ko nagtumod. Ala, umay kan. Makisango kan kada kami. Ay, ayos ka dilaang kan ka, Daniel. Nya pa nga ti maramidak. Ala, nagtugaw kakit din tamangan tayon. Ado ko mati na take out ta. No saan mo nga inayaban ni Kumari manakisango ka data.
Nagadupay matikinan na. Italaang dayjay. Kaya't kumat nga iparaman kan kwa na dagiti agkakaimas nga inorder ta. Isupay ko madadya ka ng taging gat-bigat. Kat gumatang taman na ton bigat. Sige, tamapan kumat pa kanin ni nanang. At dalugaw nga in-take out ta. Lugaw lang ti ipakan mo. Kat anya ngay nga rod, saan mo't amakangalngal iti karne? Dilugaw latan. Bumangon kayon dita, tamangan kayon. Anya nga iti kanag. Lugaw? Ay, lugaw mo't latan ti ipakpakan mo kanyak. Di nakpay mo't mapakan di tinaimas. Anya nga rod nga, iti dadto mga ipakan ko, kat saan kayo mo't amakangalngal? Ay, puro mo't lugaw ti itid mo. Lao kam nga ron iti linambong nga itlog. Wano tay karni analok na nga mangalngal ko. Awan titlo. Jak pa'y nakagatang. Kanumkit din day to'y lugaw. Saan kan nga pili-pili? Jak kaya't apaasikaso kayo launay Aglalo kat siyakla ang timakasango ang mga sikaso kan ka. Ay, nagalas ti ugalim nga anak ko. Tinak maanusan nga inam. Ano makita dagiti anak mo ti araramidem kanyak. Isunto mo ti aramidan daken ka. Nalipatan nyo manen nga awan pa'y anak ko, nanang. Agkabaw kayo nga minun. Ano kasta garod? Uray puputem to'y kunak. Gapo iti kinalas ti ugalim. Saan kanto amadan iti anak? Hay, nagaduman ngay bagbagayon. No saan nyo akayat timangan, tanawan kayo. Ay, pagbabawyam to, dagiti aramidam kanya, Carme. Nagalas ti ugalim nga anak. Manong Eddie, apay nga itakalaang nga umawag. Pasensyakan, busy ak lang ani. Ngam nagpawita kon, apan mong tulangan erwan. Nasaya at mat nga rod. Kat ni, agbirok ni nanang itinaimas akanin na. Igatangam tulat ng arudan iti naimas akanan na. Namagan, kanya ti kayat nga kanan. Taiso ti katangam, Wen manong, isumat at talaga ter aramido. saan mo nga ro nabaybayan ni nanang Wen manong, di ka madanagan. Sige, astapay. Adupay ti aramidag. Sige nga rod manong, agan-anad ka dita. Bye. Ay, Carme, labaram man to'y bukod ko. Ay, nabayagan adinak linabaran. Nagatal kibukod ko. Nagaduka nga mo yun. Kalkalpas ko lang ang asinukatan ti daya por yun. At daman iparamig yun. Ay, ala na, anak ko. At pangaasay. Talaga, nagatal tibukod ko. Ay na, ang drama kayo manin ako na. Panawan kayo man lang. Ay, labarampay tibukod ko kuna. Adupay ti aramid. Nilkaterampay ko madagiti ko nagatid dugdan. Ay, makamu kayon iti biyagyo. Panawan kayo. Adupay ti aramid ko na lang arudeng. Ay, talaga nagalas ti ugalim nga inanak. Ay, jakpain lang arod ko mamatay. Tapno awanan ti asasikaswam. Total, di nakmat lamanusan nga inam. Si kaman ti mangipan iti kanin ni nanang. Ang mga nunagaduman ni bagbaganan no siyak ti mapan. Sige, aggaw ka matan, tamangan tayon ton. Oh, at iti kanin ni nanang. Lugaw manan? Lugaw nga at itlog na. Malangarod, ipangkaon. Imbaglakit din ta nagpawit ni Manong Eddie. Addamanen maigatang iti agkakaimas amasida. Ang aggauakit din. Tamangan kaming kinidan yan. Oh my God, ikaw eh! Ah? Ni Nanang! Ha? Oh my God! Sige! Oh, apay, anya ti bagbagam. Kita nga ni nanang Oh, igamam, nalamiisan. Ha? Daniel, kasano da ito yan? Nataymutan ni nanang. Manang Brenda, kawanan ni nanang.
natayan. Anya! Apay! Anya tinapasama! Saan mat anak sakit? Basta hindi ipanmitikanan na. Saan matin nga mga angas? Basta ka di. Alang nga ro ta agawid ha. Urayan nyo ti panagawid mi. Saan nyo pa nga itabtabo ni nanang? Naawagam ka din ni Eddie. Saan pa'y manang isarunok nga awagan? Alang nga rod. Awagam mon. Ta ipakaamom nga awanan ni nanang. Sige nga rod manang. Bye. Manong Ede, awanin ni nanang. Natayan. Anya, kasano ako na mga awanin? Kaano lang ngay mawak ka? Kat awan mo't imbag-bagam ang masakit ni nanang. Sana nagsakit manong. Kala at latan ti papatay na. Awan mo't na ibagbagana ang nasakit kan ko na. Kung ako makita pa ni nanang as bibiyag. Ngam di na mo't inuloy ti panagawid ko. Awan maaramidan tayo nga manong. No iso tigasat ni nanang. Makaawid ka kade. Well, agawid ako. Takayat ko ang makita ni nanang, iti maudi ang bundaway. Sige nga rod manong. Urayan da kayo kini Manang Brenda. Kasano da ito yan? Nataymutan ni nanang mo. Di sandatan apawitan. Talaga asaanin ah. Papaimot ngamin anatay ni nanang mo. Awan ka di timbagbaga na ka na sakit. Hindi sinukatam ti daya per na. Awan nga rod. Papumpunasan na lang ang kanyak tilikod na. Tanagatil ka no. Kun nailkatir ka no dagiti kukuna. Di mo pa ilang amin inaramid ti papaaramid na. Taapay no inaramid ko. Saan amatay? Kasjay? Anya ti amom ngay. Ti panunutem kit di. No anya ti ibagam at trabahom no sumangpet dagiti kakabsat ko. Ang mga no agdamagda no anya ti trabahom. Di bagak ang naglibak pa ilang ti trabaho. Ibagak ang makikonstruksyon na. Ita, tanaitabo na ni nanang. Agsubli kami matan, taagor-oray kada kami ti trabaho mi. Kastang agpaiso, Carmi. Gatibalay ang napanawan ni nanang. Oray ko kwamon. Sikan ti agtawid, tas sikat ti inaodi. Kan sikat ti nangayaywan ka ni nanang. Kaya't ko lang nga ibaga, asaan may matan nga obligasyon apawitan da ka iti kwarta. Awan matan ni nanang abambantayan. Makasapol ka matan iti trabaho. Kasta nga agpaiso, Carly. Awanan ni nanang. Iso asaan kami matan nga agpawid. Kat iso ah, no iso ti kunay. Alangarod, agpakada kamin ka ni Eddie. Ni, apay ngay. Agbiro ka matan iti trabaho. Una, tasaandak matan apawitan dagiti kakabsat. Tanatay nga rudon ni nanang. Ada ka di amom amabalin ko amastrikan? Ay, awan mati amok mare. Padasag tagdamag ah. No, adda mabiro ka, ibagak adagos kan ka. Alaman nga rod mare. Kun adapay ko mamaysa nga ibaga. Anya day tamare. Pautangan lakman no adda kwarta. Ay, sus mare. Sang-sangaribo mati kwartak dito eh. Ay, no kayat mo ako paggudwaan ta. Tapno damat mabati ka niya. Alaman nga rod mare. Ay na makagatang akong itibagas kan sardinas. Imbaglakit din. Tapi nautangan na ka ni kumarem. Kunak no agmalmalem asantan amangan. Agbiro kan iti trabahom, Daniel. Takas na ako. At na nabiro ka. Konstruksyon hak. Sumuro tak inton bigat kada tatamilyo. Nasaya at met nga rod. Awanan nam na maunta nga agpaw iti kwartata. Uy nga rod ah. Maapay mo't ngamin anatay adagos ni nanang mo. Ang mga nuday titidusa ta. Saan ko ngamin nga inay-aywanan ang naimbag ni nanang. Uy nga rod ah. Anya nga rod nga eh. Anusan tan ati agtrabaho. Daniel,
Awan san tinamnamat na amaaddaan iti anak. Sungarot. Uray may salakuma. Malagip kula ka nga rod ti sa ukanyak ni nanang idi. Anya ti kunana aya. Uray pupuutem to'y kuna. Gapo iti kinaalas ti ugalim. Saan kanto amaaddaan iti anak. Kunana. Imbaga ni nanang kan kadayta. Wen, gapo kano iti kinaalas ti ugali. Sa anak amaaddaan iti anak. Agpaiso nga ta ti lunod. Ay, tsaka mo. Ngam, apay nga rod asaan ta amaaddaan iti anak. Ito siguro ti dusa ta. Gapo iti saan ang nasayat nga inaramid ta iti kanlabas. Saan gayam arumbang apagsakitan tinakam dagiti naganak kada tayo. Saan talatan asumardeng agdawat iti pamakawan iti Diyos, Tabareng mapakawan na ta, iti nagbasulan ta iti kalabas. Aging ga ita, 46 ti taon kon, awan pay la anak mi kini Daniel. Jak matanam namaan amaaddaan kami pay. Inaldawlatan nga kikidawak iti pamakawan ti Diyos, tapno mapakawan nak, iti nagkurangak iti inak. Tuy pagayam mo, Carmi. Agyaman pagayam Carmi iti daytoy apakasaritaam. Agbalin ko maaleksyon kada tayo daytoy akapadasan. Saan anasaya at apakitaan tayo iti kinagubsang dagiti naganak tayo. No ammo tayo nga ayaten ken ipateg dagiti naganak tayo ad adupay a bendisyon ti sumangbay kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carmi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Jane. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, awan serbi ti adu a kwarta. No saan mo met asalwadan ti salunat mo. Ken no naimot ka kadagiti dadakkel mo. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasangsangpet mo laang ang rumwar ka manan? Awan pa'y turog mo, Mario. Agi na nakakumamat Sayang no sa anak arumwar ita, Jane. Ita nga oras asumangpat di agi deliver iti ka. Saan ka kadian nabannog ang naggapo iti biyahe? Nasken alipatag pa ilang ti bannog ko. Awan ilako ta no sa anak arumwar ita. Kinunak nga minasan kan nga agbiyahe tapno saan ka amapuyatan. Sayang mat no jak awatan day jay abiyahe. Bakit? Isupay mat Lakay, saan tamot nga agkurkurang? Adamot basit nga urnong ta. Saan mo kumamot nga abuswan tabagin? Kabaalak mat. Di na ka di pakadanagan. Nagagat ka unay. Kita amat ti salunat mo Amangan no agsakit ka. Di nakpakadanagan kunakmat. Sige, di naktaktakan. Taamangan no jakon maabutan dagiti delivery truck. Saan ka di pa'y asimbangpat ni tatang, nanang? Simbangpat idi nakaturog ka, ngam rimwar manan. Awanin oras ni tatang, aginan na, nanang. Dandani saan kami pa yan nga agkita? Di nakngarod patpat dyan, anak. Uray ibagak nga aginan na, ngam masayangan mo't itibirok na. Nagagat unay ni tatang. Ngam, kaasim at tadi pa yan maturog. Kalpasan amay tulod kay dya pagadalan niyo. Sublatak idya pwesto. Tapagawidag. Tapno maturog mat.
Sige ang harod nanang. Takaasimat ni tatang. Bakit? Anyat araramidom dito'y palengke. Sublatan ka nga aglako, taagawid ka. Mapan ka maturog. Alaman nga ron bakit. Makaturog akla iti may sa oras, mayatan. Anya may sa oras. Maturog ka aging gaagsapa. Tapdo masubot mo ti puyat mo. Ay sus, bakit? Awan mapasamak iti biyag tayo numat maturog aklatan. Ay nalakay. Talagaan natangken ti ulo. Basta agawid ka, tamapan ka maturog. Agina ka. Ala, wanan. Sige nga rod, agawid akpay. Kunak no ti anak ko ti agbambantay. Si kamot gayam, Jane, balasang ko. Apay tata, ada ka di bagayo ka ni Mario? At ang arot agbirbiro iti arkilain na alugan inton alas 2. Umay ko kumaibaga kini Mario. Ay, saan nyo pa'y laang nga ibagbaga ka ni Mario tatang? Bayan nyo nga agina na. Awan pa'y turog na dayjay. Ay, sapay na itid kung tinamber ni Mario iti agbirbiro. Amang ano awagan na ni Mario. Ay, awan man nga ruden Para manulaang manan nga oras ti turog nan tatang. Ay, pasensya kan abalasang ko. Jakmat nga minamong hawang pa'y turog na. Sobra ti kinagagat ni Mario tatang. Iso ti parikot ko. Awan inanana. Bagbagaan nyo man kiti. Parang dumungag kada kayo. Kasta gayam der aramiden ni Mario. Bayam, kasaritak taw. Naimbag man, tanaran na akasi katagbambantay manang. Apay Edna, Umutang ako mamanang. Bayadak no agsweldo nila kay ko inton Sabado. anya ti utangam. May 1 kilo abangus kan may 1 kilo agalunggong. Sige, uray saan mo nga utang. Ited kon para kadagiti kakaan na ka. Ay na, naimbag ka talaga manang. No ni Manong Mario ti adda ditoy. Amangan no jak pa'y maiturod ti umutang. Nagado ngamin asauna no ko. Ibaga naman ang asadot nila kay ko. Kat agtrab-trabaho man. Ngam talaga laang akurang ti sweldo na nga agpaay kada kami. Ay, pasensya amon ni Mario. Gagat na ngamin amin agagat. Di pa'y kat matmaturugan ano ko. Imbagkan ko na taadalugan ng arkilaan da. Uwan nagatang naga po iti sobra kinagagat ng aglakla ko iti ikan. O, at tuyan ti may 1 kilo abangus kan may 1 kilo agalunggong. Saan mo nabayadan dayta? Agyaman ako unay manang. Anya oras ka simbangpet dito'y balay, Wena? Pasado alas 5 nanang. Apay ka di. Awan ka din ni tatang mo, nasang petam? Awan mat nanang. Kaano pa'y ka di anasang putak ni tatang dito'y balay? Hanyaman nga tanga oras apimanawan. Para manuman lang nga tanga oras titurog nan. Sa inton sumangpet, rumwar manan amapanmang sabat ka dagiti may lako nga ikan. No da kayo nga iti rumor amapan bang sabat iti ilako yung nga ikan? Madimot nga rod ni tatang mo. Kan awan magisagana kadagiti ka sa pulam ama panag-eskwela. Ay balasang ko. Umutang akman iti kwartam. Ay uwan nanang. An-anuan nyo aya? Gumatangak ko maiti si daag. Bayadak to, inton mabalinen nga apitan jay imuulak apit jay. Ay uwan nanang. Kan uray san yun nga utangan. Ited kulatan akwar tayo. Para kada kayon da ito eh. Ay na, agyaman ak nga ro na, balasang ko. Awan anyaman na nanang. Umay kayo lang dito'y balay. Nawan may gatang yu iti sidaan niyo, taikan kayo. Ay, mabainak mat ngamin iti asawam, anak ko. Anya kumangay ti pagbainan niyo. Basta umay kayo lat na kanyak, no adda kasapulan niyo. Sige nga ron anak ko. Kat agyaman ak manan. Bakit? Apay akas jet imbagbagam kaninana. Apay, adda ka di madi nga imbaga? Umut-utang iti kwarta. Ngam imbagam kit din nga oray saan nan abayadan. Katuan tananang kukot nga ron. Imbagam lang arudan adinan bayadan ti kwarta. Imbagam pay nga umay laang no adda kasapulan na. Maruam laang no kasta ti araramidem. Saanan nga agtrabaho
Day talatan dumaw dawat ti aramiden nan. Saan matakas ta ni nanang? Saan mat nga umasidag dayjay? No saan na talaga akasapulan ti kwarta? Mabain mat laang dayjay. Jak tupay maikkan ni tatang ko. Tadyak kayat amarwam nga agdawdawat latan. Ikamot ngamin Obligasyon tayo nga anak dagiti naganak tayo. Napigsada pa'y mat nga agtrabaho. Agsalog mat ti pigsadan, Mario. Iso akasapulan da tayo mat nga anak da. Imbag kumano agrigrigat takat saan mat. Adamot basit, uray kaskasano. Matangak man iti may sakilo abangaws balasang ko. Mabit lang, tatang. Nagbiyahe ka di manin ni Mario. Ahiwan, tatang. Kapigpigsaan ti biyahe na ita. So nga awan man ang inanana. Kinasaritak nga rod may papan iti dayta. Ngam talaga asan na dumngag. Uray siyak, tatang. Saan nakadenggan? Oh, at to yan ti may sakilo abangos. At to'y matibayad ko, balasang ko. Ay, saanan, tatang? Itad kunday ta, para mat kada kayo. Ay saan balasang ko? Numamuan ni Mario, ang mga nukaungat na. Kat saan yung amin nga ibagbaga Ay na, nagsingpet ka din, balasang ko. At ayo ti ugali ni Mario nga anak ko. No awan may gatang yu iti si daan yo, umay kayo laang ditoy. Basta siyak ti agbambantay, saan ko apabayadan ti alaan nyo? Ay na, agyaman ako na'y balasang ko. Lakay, uray saan ka pa'y nga agbiyahe? Adayo day ta abiyahe nga awatem. Sayang nga road. Uray sa anak nga rudan nga aglako iti ikan inton bigat. Awan mangisaga na kadagiti kasapulan ni Wena nga agiskwela. No siyak ti rumor ang mapansumabat kadagiti mailako nga ikan. Sayang nga road ti birok. Ayabang pay lang ni nanang mo, tamaturog dito'y balay. Ta iso ti mangisaga na iti kasapulan ni Wena, iti isasarak na iti pagadalan. Ta sikapay lang ti mapanmang sabat iti mailako nga ikan. Makamu ka nga rod. Total awan mat lang dingdenggam nga ibagbagak. Ay, dayta ka na yun ti mangmanggagkukun ka. Di ka pa'y katagyaman, ta nagagata nga asawam. Kita man ti asawa ni Edna. Sadot, kanayon nga umay umutang ni Edna ije pwesto. Iutang na ti sweldo nila kay na. Kat anya kay nga rod. Kat agkarpintero laang matiam mo nila kay na at trabaho. Nakurang kit di ti diskartea. Agbisin lang arudan ti pamilyana. Di pa'y lakat aggunay nga agbirok iti sa bali a sideline na. Mangnamnamalatan iti sang kabasit a masapsapulan na. Ay, basta ti importante, saan tayo latang agsaksakit. Uray awan makukwarta. Kasta ti pagsasao ti sadot nga awan ambisyon na iti biyag. Una, tasikakit nga rod kat Diyos mo ti kwarta. Ano sandak pa'y laang nga kadwaan nanang. Nagbiyahe nga min ti asawak iti adayo. Saan ang makaawid inton parbangon? Awan anyaman na balasang ko. Ayaban naklata no kasapulam titulong ko. Anong sandak nga rod nanang? Awan problema iti dayta, anak ko. Alam, maturog tayo nga rodan. Tamasapak arumwar inton bigat. Hello, Edna. Apay nga mawag ka? Manang, saan mo ka di pa anang nagtidamag iti radyo? Ha? Anya adamag? Diyak pa'y matinlukat ti radyo. Timpadamag daan ng disgrasya alugan. Tilugan ni Manong Mario. Anya? Manuda na disgrasya. Pasubli ni Manong, isong awan kargana. Isulaan kinadisgrasya. Intaray dan iti ospital. Sige nga, Rod. Mapanak iti ospital itamat laang. Saan? Saan na mabalin na po dun dati may sasakak? Diyak ipalubos. Lakay, awanan maarami idam. Nadardarti to lang di sakam. Ad-adda ang makapadakas kan kano saan mo nga ipaputid. Apay mo tinakastoy tinapasamak kanyak. Apay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya nga minti inararamid mo aya. Apay anay bangga tilugan mo iti bariyan. Nairida pak. Gapo siguro itinaurno nga po iyat ko.
Katsak na si putan. Ang ganda gaya man itiigit ti kalsada. Day tangamin ti bagbagakan ka. Imbaglaangan tasakam laang tinapukaw mo. Saan kat atibiyag mo? Ang gabanya pa'y ti Serbina. Awan matan ti sakak. Saan ka ngagsaw iti kasta? Gapunta ka sa pulan da ka iti anak mo. Mabalin mo pa'y mo ti makapag na babain iti muleta. Ngam saan ako napakapagtrabaho. Kat adda akmat ngagtrabaho. Manipod ita. Ni tatang mo ti agisagana iti balon mo. Kanda dumapay aka sa pula medyo pagadalan niyo. Siya kung ti agtrabaho tamarigatan ni tatang mo. O, nanang. Anak, saan na ka di nga ibain? Tapilay ako nga, ma'am. Apay ko mga ibain kayo, tatang. Ayos lang nga kan ka. Asya akong tikadwam dito'y balay. Kay kayat ko pa'y Saan kayo ngamin ang makadkadwa dito'y balay? Takanayon kayo ngat nga awan. Oh, makita. Naragragsak pa iti anak mo no sikat ti kadwa na dito'y balay. Apalak tupay kadagiti daddo maakaadalak. Takanayon akadwa dati amada tunggal ada event iji pagadalan. Siya, kanayon aninanang ti kadwa. Damdamagan da kan tupay dagiti kaadalak, tatang. Saan da ka kanupay ang nakikita? Anak, kayat mo ka di makita dak. Uray pilay akon. Uray pilay kayo, tatang. Saan kayo nga ibain? Simbing pa ti asawa, manipod kas jay tinapasamak ken kuana, Mr. Longley. Saanan anaimot kadagiti naganak mi. Gapo ta nakita namet titulong da, idi iso tinadisgrasya. Tinulungan dak anang asikaso ken kuana. Tuy pagayam mo, Jane. Agyaman ak Jane iti daytoy apakasaritaam. Rumbang laang ngamin, apaginanain tayo matibagi tayo. Saan apuro kwarta tinapateg. Makinantupay ako nada ket madadael. Anyan to lakit din tibagi tayo. Ngem nasayat met, ta nagbaliw ti asawam. Ket sapay la ko ma, tagtultuloy yan dayta apa nagbalbaliw na. Bueno papagaya, maingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Jane, manipod syudad di Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Jane. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Awan serbi ti adu a kwarta. No saan mo met asalwadan ti salunat mo. Ken no naimot ka kadagiti dadakkel mo. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Kasangsangpet mo laang ang rumwar ka manan? Awan pa'y turog mo, Mario. Agin na nakakumamat Sayang no saan nakarumwar ita, Jane. Ita nga oras asumangpat di agi deliver itikan. Saan ka kadian nabannog ang naggapo iti biyahe? Nasken alipatag pa lang ti bannog ko. Awan ilako ta no saan nakarumwar ita. Kinunak ngamin asan kan nga agbiyahe tapno saan ka amapuyatan. Sayang mat no jak awatan day jay abiyahe. Bakit? Isupay mat Lakay, saan tamat nga agkurkurang? Adamat basit nga urnong ta. Saan mo kumamat nga abuswan tabagin? Kabaalak mat. Di na ka di pakadanagan. Nagagat ka unay. Kita amat ti salon at mo
Amangan no agsakit ka. Di nakpakadanagan ko nakmat. Sige, di naktaktakan. Taamangan no diyakon maabutan dagiti delivery truck. Saan ka di pa'y asimbangpat ni tatang, nanang? Si Mangpet idi nakaturog ka, ngam rimwar manan. Awanin oras ni tatang nga ginana, nanang. Dandani saan kami pa yan nga agkita? Di nakngarod patpat dyan, anak. Uray ibagak nga aginana, ngam masayangan mo titibirok na. Nagagat unay ni tatang. Ngam, kaasimat. Tadi pa yun maturog. Kalpasan amay tulod kay di pagadalan niyo. Sublatak iji pwesto. Tapagawidag, tapno maturog mat. Sige ang harod, nanang. Takaasimat ni tatang. Bakit? Anyat araramidom dito'y palengke. Sublatan ka nga aglako, taagawid ka. Mapan ka maturog. Alaman nga ron bakit? Makaturog ak lang iti may sa oras, mayatan. Anya amay sa oras. Maturog ka aging kaagsapa. Tapno masubot mo ti puyat mo. Ay sus, bakit? Awan mapasamak iti biyag tayo no maturog ak latan. Ay nalakay. Talagaan na tangken ti ulo. Basta agawid ka, tamapan ka maturog. Aginana ka. Ala, wanan. Sige nga rod, agawid akpay. Kunakno ti anak ko ti agbambantay, si kamot gayam, Jane, balasang ko. Apay tatang, ada ka di bagayo ka ni Mario? At dangarod agbirbiro iti arkilain na alugan inton alas 2. Umay ko kumaibaga kini Mario. Ay, saan nyo pa'y laang nga ibagbaga ka ni Mario tatang? Bayan nyo nga aginana. Awan pa'y turog na dayjay. Ay, sapay na itid kung tinamber ni Mario iti agbirbiro. Ang mga awagan na ni Mario. Ay, awan man nga ruden Para manulaang manan nga oras ti turog nan tatang. Ay, pasinsakan abalasang ko. Jakmat nga min ammo nga awang pa'y turog na. Sobra ti kinagagat ni Mario tatang. Isu ti parikot ko. Awan inanana. Bagbagaan nyo man kiti. Parang dumungag kada kayo. Kasta gayam der aramidin ni Mario. Bayam, kasaritak taw. Naimbag man, tanaran na ak asikat agbambantay manang. Apay Edna, Umutang ako mamanang. Bayadak no agsweldo nila kay ko inton Sabado. anya ti utangam. May 1 kilo abangus kan may 1 kilo agalunggong. Sige, uray saan mo nga utang. Ited kon para kadagiti kakaan na ka. Ay na, naimbag ka talaga manang. No ni Manong Mario ti adda ditoy. Amangan no jak pa'y maiturod ti umutang. Nagado ngamin asauna no ko. Ibaga naman ang asadog nila kay ko. Kat agtrab-trabaho man. Ngam talaga laang akurang ti sweldo na nga agpaay kada kami. Ay, pasensya amon ni Mario. Gagat na ngamin amin agagat. Di pa'y kat matmaturugan ano ko. Imbagkan ko na taadalugan ng ar-arkilaan da. Uwan nagatang naga po iti sobra kinagagat ng aglaklako iti ikan. O, at yan ti may 1 kilo abangus kin may 1 kilo agalunggong. Saan mo nabayadan dayta? Agyaman ako unay manang. Anya oras ka asimbangpet dito'y balay, Wena? Pasado alas 5, nanang. Apay ka di. Awan ka din ni tatang mo, nasang petam? Awan mat, nanang. Kaano pa'y ka di anasang patak ni tatang dito'y balay? Hanyaman nga tanga oras apimanawan. Para manuman lang nga tanga oras titurog nan. Sa inton sumangpet, rumwar manan amapan mang sabat kadagiti may lako nga ikan. No da kayo nga iti rumor amapan bang sabat iti ilako yung nga ikan? Madimot nga rod ni tatang mo. Kan awan magisagana kadagiti ka sa pulam amapan nag-eskwela. Ay balasang ko. Umutang akman iti kwartam. Ay uwan nanang. An-anwan nyo aya? Gumatang ako iti si daag. Bayadak to, inton mabalinen nga apitan jay imulak apit chay. Ay uwan nanang. Kan uray saan yun nga utangan. Ited kulatan akwar tayo. Para kada kayon da ito'y. Ay na, agyaman ak nga ro na, balasang ko. Awan anyaman na nanang.
Umay kayo lang dito'y balay. Nawan may gatang yu iti sidaan niyo, taikan kayo. Ay, mabainak mat ngamin iti asawam, anak ko. Anya kumangay ti pagbainan niyo. Basta umay kayo latta kanyak, no adda kasapulan niyo. Sige nga ron, anak ko. Kat agyaman manan. Bagay, apay akas jet imbagbagam kaninana. Apay, adda ka di madi nga imbaga? Umut-utang iti kwarta. Ngam imbagam kit din nga oray saan nan abayadan. Katuan tananang kukot nga ron. Imbagam lang arudan adinan bayadan ti kwarta. Imbagam pay nga umay laang no adda kasapulan na. Maruam laang no kasta ti araramidem. Saanan nga agtrabaho Day talatan dumaw dawat ti araramidem nan. Saan matakasta ni nanang? Saan mat nga umasidig dayjay? No saan na talaga akasapulan ti kwarta? Mabain mat laang dayjay. Jak tupay maikan ni tatang ko. Tadyak kayat amarwam nga agdawdawat latan. Kat ikamot ngamin Obligasyon tayo nga anak dagiti naganak tayo. Napigsada pay mat nga agtrabaho. Agsalog mat ti pigsadan, Mario. Iso akasapulan da tayo mat nga anak da. Imbag kumano agrigrigat ta kat saan mat. Adamot basit uray kaskasano. Matangak man iti may sakilo abangaws balasang ko. Mabit lang tatang. Nagbiyahe ka di manen ni Mario. Ahiwan tatang. Kapigpigsaan ti biyahe na ita. Awan manen inanana. Kinasaritak nga rod may papaliti dayta. Ngam talaga asan adumngag. Uray siyak tatang. Saan nakadunggan? At to yan ti may sakilo abangos. At to'y matibayad ko balasang ko. Ay, saanan tatang? Itad kunday ta, para mat kada kayo. Ay saan balasang ko. Numamuan ni Mario. Ang mga nukaungat na. Saan nyo amin nga ibagbaga Ay na, nagsingpet ka din balasang ko. At tayo ti ugali ni Mario nga anak ko. No awan may gatang yu iti si daan niyo, umay kayo laang ditoy. Basta siyak ti agmambantay, saan ko apabayadan ti alaan nyo? Ay na, agyaman ako na'y balasang ko. Lakay, uray saan ka pa'y ngagbiyahe? Adayo day ta biyahe nga awatan. Sayang nga road. Uray sa anak nga rodan nga aglako iti ikan inton bigat. Awan mangisaga na kadagiti kasapulan ni Wena nga agiskwela. No siyak ti rumwar ang mapansumabat kadagiti mailako nga ikan. Sayang nga road ti birok. Ayabampay lang ni nanang mo, tamaturog dito'y balay. Ta iso ti mangisaga na iti kasapulan ni Wena, iti isasarak na iti pagadalan. Ta sikapay lang ti mapanmang sabat iti mailako nga ikan. Makamo ka nga rod. Total awan mat lang dingdenggam nga ibagbagak. Ay, dayta ka na yun ti mangmanggagkukon ka. Di ka pa'y katagyaman, ta nagagata nga asawam. Kita man ti asawa ni Edna. Sadot, kanayon nga umay umutang ni Edna ije pwesto. Iutang na ti sweldo nila kay na. Katanya kay nga rod. Kat agkarpintero laang matiam mo nila kay na at trabaho. Nakurang kit di iti diskartea. Agbisin lang arudan ti pamilyana. Di pa'y lakat aggunay nga agbirok iti sabali a sideline na. Mangnamnamalatan iti sang kabasit a masapsapulan na. Ay, basta ti importante, saan tayo latang agsaksakit. Uray awan makukwarta. Kasta ti pagsasao ti sadot nga awan ambisyon na iti biyag. Wala, tasikakit nga rod kat Diyos mo ti kwarta. Anong sandak pa'y laang nga kadwaan nanang? Nagbiyahe nga min ti asawak iti adayo. Saan ang makaawi dinton parbangon? Awan anyaman na balasang ko. Ayaban naklata no kasapulam titulong ko. Anong sandak nga rod nanang? Awan problema iti dayta, anak ko. Ala, maturog tayo nga rodan. Tamasapak arumwar inton bigat. Hello, Edna. Apay ngay mawag ka? Manang, saan mo ka di pa anang nagtidamag iti radyo? Ha? Anya adamag? Diyak pa'y matinlukat ti radyo. Timpadamag daan na disgrasya alugan. Tilugan ni Manong Mario. Anya? Manuda na disgrasya.
Pasubli ni Manong, isong awan kargana. Isulaan kinadisgrasya. Intaray dan iti ospital. Sige nga, Rod. Mapanak iti ospital, itamat laang. Saan? Saan na mabalin na po dun dati may sasaka? Diyak ipalubos. Lakay, awanan maarami idam. Naderderte to lang di sakam. Ad-adda ang makapadakas kan kano saan mo nga ipaputid. Apay mo tinakastoy tinapasamak kanyak. Apay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya nga mintinar aramid mo aya. Apay anay bangga tilugan mo iti barrier. Nairida pak. Gapo siguro itinaurno nga po iyat ko. Katsak na si putan. Ganda gaya man itiigit ti kalsada. Dayta nga minti bagbagakken ka. Imbaglaangan tasakam laang tinapukaw mo. Saan kat atibiyag mo? Gabanya pa'y ti Serbina. Awan matan ti sakak. Saan ka ngagsaw iti kasta? Gapunta ka sa pulanda ka iti anak mo. Mabalin mo pa'y mo ti makapag na, babain iti muleta. Ngam saan ako napakapagtrabaho. Kat adda akmat ngagtrabaho. Manipod ita. Ni tatang munti agi sagana iti balon mo. Kanda dumapay akasapula medyo pagadalan niyo. Siya kunti agtrabaho, tamarigatan ni tatang mo. Wan nanang. Anak, saan na ka di nga ibain? Tapilay akong nga, ma'am. Apay ko mga ibain kayo, tatang. Ayos lang nga rod kan ka. Asya akong tikadwam dito'y balay. Kay kayat ko payan. Saan kayo ngamin ang makadkadwa dito'y balay? Takanayon kayo ngot nga awan. Oh, makita? Naragragsak pa iti anak mo no si katikadwa na dito'y balay. Apalak tupay kadagiti daddo maakaadalak. Takanayon akadwa dati amada tunggal ada event iji pagadalan. Siya, kanayon aninanang tikadwa. Damdamagan da kan tupay dagiti kaadalak, tatang. Saan da kakanupay ang nakikita? Anak, kayat mo ka di ang makita, dak. Uray pilay akon. Uray pilay kayo, tatang. Saan kayo nga ibain? Simbing pa ti asawak, manipod kas jay tinapasamak ken kuana, Mr. Lonely. Saanan anaimot kadagiti naganak mi. Gapo ta nakita namet titulong da, idi iso tinadisgrasya. Tinulungan dak anang asikaso ken kuana. Tuy pagayam mo, Jane. Agyaman ak Jane iti daytoy apakasaritaam. Rumbang laang ngamin, apag ginanain tayo met tibagi tayo. Saan apuro kwarta tinapateg. Makinantupay ako nada ket madadael. Anyan to lakit din tibagi tayo. Ngem nasayat met, tanagbaliw ti asawam. Ket sapay la kuma, tagtultuloy yan dayta apa nagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Jane, manipod syudad di Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maricel at agasyudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinaalas ti ugalik na uma ti kaayan ayat ko kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Mangan ka pa'y aanak, sakbay asumr ka iti trabaho. Saanin nanang, maladaw akon, agdardarasak. Kayat mo, ta ikargak laangan iti pagbalunan ti armusar mo. Takanem tulatan iti trabaho. Alaman nga rod nanang, tadi isupay ag gumatangak manan iti pagaran mo sarak. Mabiit laang nga rod anak ko. Darasan nyo nga rod nanang, tani, maladaw akon. Wud, mabiit laang daytoy. Apay, saan nakaaya sukunan ni Vincent? Kino na nasukunan nak? Ang aging gaita, awan pa'y mat. Ang mga no adamutan iti dalan na. Di mo pa'y laurayan. Urayan kit din. Ang mga no dayta pa'y ti pakaladawak. Umuna akon. Tapno sa anak amaladaw. Saan ka diyan nagtulagan ta sukunin kay Jebalayo? Apay nga awan ka matan, hindi dumagasak. Kasano, kat anyat orasan, awan ka pa'y laang. Di mo na akon. Nag-text ka kumaa. Tapno na ibagak, apa umaya kon. Kasano nga ron ang mabasam no nakamotor ka mat? Inton maminsan na nagtulag ta, asukunin ka, urayin nak. Saan ka nga umununalatan? Inton maminsan, sapsapaam ngamin ti umay. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho, gapukan ka. Sa anak matanala daw Agsigsigurado aklang. Kasanon no na-traffic ta? Kaano pa'y anala daw ka nga intulod ka, ha? Saan ka kadi ang makaawat? Agsigsigurado aklang kunakmat. Alang rod, Huston. Sukunan ka inton malama. Itulod ka Jebalayo. Oh, nakadanon tan. O sige, aganad ka iti panagmanehom. Agyaman ak iti panangitulod mo kanya. Saan nakapaunagin di tabalayo? Anya pa lang ti aramidam di tabalay. Agawit ka kitin. Tapno makaina nata. Kaya't ka kumapay makasarsarita. Agkapeta, kasjay. Anya pa lang ti pagsaritaan ta, aya. Inton maminsanan nga agkapeta. Kaya't kun ti aginana, nabanugak. Alakit din, mapankan. Sige man langan. Ngaminton maminsan nga itulod ka. Padagasin nakton na. Munon, dagulit ka. Alan, mapankan. Intulod na kamat ni Vincent, anak. Apay asaan mo pinastrak ngay. Takno nakasarsarita kumamat. Nabanugak, tatang. Kaya't kunti aginana. Iso a pinagawid ko na dagos. Inton maminsan to na padanuna. Ay, apay akasta ka. Andaman madlaw ko kan ka. Balasan ko. Anya day tatang. Kaslawan gaganay gayam iti kaayan ayat mo. Kaslawan panagayat mo kan kuana. Tila madlaw yung tatang. Ay, nabanugak laang. Imbis ang naragsak ka no kadwam. Ngam saan may takas la mairirita ka. Atap yun laang day tatang. Kinagpay suna. Makita kat ayatan nakaunay ni Vincent. Sige tatang. Sumunay kak pa iti kwarto. Kaya't kunti aginana. Makapasuron talaga. Itayak pa yung naagur-uray dito eh. Ngam awan matlangan ni Vincent. Sumangpot to lang, tamakita na. Pasensya kan mahal Naladawak. Traffic namin. Makapawan ka't ganas. Naibus kong in-order ko ang kape. Ngam awan ka pa lang. Na-traffic ka nga rod. Mala. Agorder kan iti kahit mga kanin. Sakti makamong agbayad. Napukawan ti ganas ko. Mangan ka, asiksi ka. Ani? Pumanaw akon. Saan kumamot akasta? Sorry. Saan na kumamot ka na panawan? Uray anya pa iti ibagbagam. Napukawan ti ganas ko amangan. Ditakan! Anya ka diti rumbang nga aramidak. Tapno mapakawan na kon mahal. Inton maminsan. Diyak kayat apagur-urayan nak. Nalawag? Sige. No isut ko na. Saan na maulit na ito. Iso apakawanin na kuman.
Siguradwam lang asaanan ang maulit. Tano ulit pay. Jak amon na niya ti mapasamak. Alang Ruden, gusto na ita pa nagungungit mo. Madadahil lang ti kinapintas mo. Tapno saan kan nga gungit? Mapantamangan iti paborito ma restaurant. Siyak ti taya. Mabalin ka di nga awisin kayo kini Vincent inton kasangay ko. Sure, apay kit din asaan. Kaano? Di ka matanagan. Awan sirrek tayo iti day tangal daw. Iso nga awan rason nga agdardaras kayo manen nga agawid. Nasayaat nga ron no kasta, ado ka diti bisitang? Basit lang. Da kayo akatrabaho ha. Kan sumagmamano agagayam kan kakabagyan. O sige nga Rod, dumaray kami. Nilawrangay, inawis mo ka di? Siyempre mata. Agpasugnod day jay ano saan ko nga awisan. O sige, agkukuyog kami ton nga umay. Uray saan kami nga agmotor. Tamangan man ang numabartak ni Vincent. Agtaksi kami tulatan. Sige nga Rod. Namnamaag to ti idadar ayo ha. Laura, agkukuyog tayo ton Sabado ang mapan iti balay da Alexa. O sige urayan kayong tulatan ijay balay. Ijay tayon ton nga agtaksi. O sige nga Rod. Ada ko maipakpakaasikan ka, agayam. Anya day ta? Saan kan tumanan nga agdardaras nga agawid? Ang mga nuawid tuman lang ang tibagbagam. Si Kamat. Amamukan, Maricel. Awan magtrabaho tayo iti dayta nga aldaw. Kan iti kabigatan na. Isung awan rason nga agdardaras ka manan nga agawid. Ala, wanan. Gusto daytan, Vincent. Nabartakan. Anya ka ka di. Bas di nga Rod. Di normal na mabarte ka. Amo mat akagurgurak tinabartak. Agawid takit din. Anya? Agawid ta dagos? No day tamot lagbartak ti aramidam. Nasaysaya at nga agawid talangan. Anya ka matan. Agap, apa kayo kadiman na? Oray si ka, Laura. Nabartak ka matan. Ay, agawid tayo kiti. Aday ta ka man ako na ako. Killjoy ka manan. Saan ka di nagtungtungtan? Sakbay adumaray tayo iti daytoy a birthdayan. Wen, ngam-awan matulagan ta nga aginom kayo. Anya ka kadi? Mabalin ka di mat nga awan ti aginom? Okay. Makamu kayo nga Rod. Ala, aginom kayo lata. Aging ga iti kayat yo. Nay, apay nga agmay-may sa ka matanagaaway anak ko. Ni Vincent ngay. Pinanawak idan tatang. Nay, taapay ngay. Kayat na pa'y nga Rod ti aginom. Di pinanawak idan. Nagpakada ka nga raw. Ibagbagak nga agawid kamin. Ngam di damot kayat. Di pinanawak idan. Rumbang kuma nagpakada ka Ang mga no sa pulan da ka. Masurunak namin. Iso ang nagawid ako. No dedak masapulan. Ang mudalatan ang nagawid ako. Alang nga Ruden. Ingka maturugan. Tainak mat ituloy ti maturog. Sige nga Rod, tatang. Apay nga taamanipod di maray kami iti kasangay ni Alexa. Saan mo't nga imawawag kanyak ni Vincent? Nakaungat nga ta. Gapot a pinanawak ida sa anak ang nagpakpakada. Tinasayaat. Kasaukton ni Laura inton madamdama. Damagak. Noan niya ti ibagbaga ni Vincent. Anya ti ko na madamagam. Kayat ko la kumati agdamag noan niya ti imbagbaga ni Vincent. E di pimanawak ija bird dyan. Panagkunak. Da kayo ti agtungtong ka ni Vincent. Diyak kaya ti may ramraman dita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? May ramraman iti? Ay, awan. Kunak. Diyak kaya ti may ramraman iti saan niyo apagkinkinawatan.
Isuada kayo kumantiag tungtong. Awan mo tinagapaan mi. Wenno saan mi ang nagkinawatan. Nga manipod iti pimanawak iti birth dyan. Sanak pa nga inawagan. Basol mo matlaang. Panunutam, no nasayat dagiti aramidam ka ni Vincent. O sige, awagak langan. Kat agkidawak iti pamakawan kan kuana. Hello, Vincent. Abay nga mawag ka. Anday bagam. Anya ka dinay taasaludsod mo. Imawagak, gaputadyak mo ten mauray nga awagan na. Pasensya kan, Maricel. Yung panag ko na. Nasaysayaan. Nugup din tan karelasyon ta. Anya? Gapo ka di iti papanaw ko. Asa anak ang nagpakpakada? Ano ti makagapo? Kang runani ti amin. Jack pulos na rin na ti panagayat mo kanya. Anya? Ay ayatan ka, Vincent. Pasensya kan, Maricel. Yung saanin ang mabaliwan ti pangagden ko. Bye. Mabit lang, Vincent. Kasarsarita ka pa eh. Imbabanan. Apay akas jay matan ni Vincent. Agsangsangit ka kaday, anak ko. Nanang, nakisinan kanyak ni Vincent. Anya? Iti anya agapaw. Diyak mo. Nganti ko na. Saan na kano anarik na nga inayat ko? Nga magpaiso ka day. Ay ayat unay ni Vincent, nanang. Ngam naglablabasak siguro. Tapanag ko na. Di nagkabaulan nga isina. Ngam nagbidudak gayam. Kat, kasano nga ron itan. Panag ko na. Nakapagdesisyonan ni Vincent. Talaga sinaan ako. Ay katawanan maaramidam, anak ko. Aklo ng latan, ti kinapudno. Diyak amo, nanang. Diyak amo, no kasano amalipatak ni Vincent. Aklo ng latan asiko puso. Iti kasta, saan ka unay ang masaktan? Kaya't ko kumaama kasarita ni Vincent iti maudi agundaway, nanang. Ita, tadatan dito yung restaurant. Anyati ko naman napatid niya ibaga. Vincent, ay ayatan ka unay. Kat kayat ko amornos ko mati amin kadata. Pasensya kan, Maricel. Ngamadan na kay ingan ti riknak. Kat iso ti nakiriknak iti panagayat. Ajak na riknakan ka. Asino? Mabalin ka di amam mo. No asino day ta babae. Mamam tumatlain. Kat sapay la ko mataawatam to ti kinapod na. Pasensya kan. Naramit ko kung katikastay. Nga manipod na gayan ayat ta. Jak pulos na rik na ti panagayat mo kanyak. Gusto daytan Maricel. Nabartag ka. Anya ka diti problema, Maya. Rinabiimat ng ti panaginom mo. Nasakit tinakam ko iti panangisin na kanya ni Vincent. Ay ayatag! Ngam apay amapukaw ko magagayam. Anya? Ay ayatag? Apay nga ron akas jay ti tratong kankwana. Nalagit hindi agsubli kanya ka. Agbaliw ako. Naladawin ti amin, Maricel. Anya ti gayap mo asawan, Laura. Ada ka diyan mo may papaniti mapaspasamak. O sige, ibaga akon kan ka ti amok. Tsak ba't ngamin amo asangitam gayam ni Vincent? Ti amok, saan mo nga ayatan? Anya ti kunam nga mo. Idirabi apa ng panaw mo kada kami ka ni Vincent. Inruar na amin asakit tinakam na kan ka. Nagsangsangit.
Kat gapo itinalaos abartag na. Naiturog ko. Ni Alexa tinangan andi ngay kanangas asikaso kun kuana. Kat gapo iti dayta. Ada na pasamak kadakwada. Anya! Traidora, babae! Amo na akaayan-ayat ko. Yung tinutupan na! Saan ako man nagpabasol? No saan mo ko maapinanawan ni Vincent? Saan ko maanapasamak tikas dyan? Ngam na mapagtalkan alalaki. Urayan niya ti mapaspasamak. Saan ko nasulisog? Nasulisog siguro. Kaputa na sakit tinakam na kan ka. Kaputa iti panagrik na. Saan anapatagkan ka? Awanan ka iti batin! No, kasta. Amo man ti amin. When nagpuno kanyak ni Laura. Anya pa lang ipagsakitan tinakam mo. Saan ka di asaan mo mat nga ayatan ni Vincent? Sino tinagkunakan ka iti dayta? Ni Vincent? Gaputa sinulisog mo! Uray iduron ko ni Vincent ngagsublikan ka. Saan na kan nga ayatan? Siya kun ti ayatan na ita. Anya? Nakasagana ak amang lipat itinapasamak kada kami. Kat awatak asipupuso nagsublikan ka. Ngam iso tinagdesisyon ang makisinakan ka. Anya? Nagsakit kayam, Laura. Nagsakit ang mapukaw ko ni Vincent. Kasladyak maaklon. Asaan na siya ti ayatan na. Mala, husto daytan. Saan po'y ang kanibusan ng tilubong? Patsyak ang makabirok ka pa'y itikas ka ni Vincent. Jack amo, no kasano ang makalipat ak, Laura. Iliw-liwag mo tibagin ma. Agbababawi ak. Nagbalinak kumaanasingpat ka ni Vincent. Awan ti maudi ababawi, gayan. Nagkalaysa da Alexa kan Vincent, Mr. Longley. Nga maging gaita, ni Vincent pailaeng ti ipitpitik tuy pusok. Tuy pagayam mo, Maricel. Agyaman pagayam Maricel, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, sursurwemon alipatan ni Vincent. Kasta talaga ti biyag. No adda dagiti banag asaan tayo asinalimetmetan, talaga amapukaw tayo daytoy. Kaya't no addan tumanendumtangkan ka akas kini Vincent, saan mo kuman nga ipalubos amapukaw mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Maricel iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.